Түң былыргы кыл ойур бизона сүтен эрер кыллар аксаннаргар кирсер. Ол дехин кыгыл кинигега киллерилли бите. Бу айылга жиктилехай кылын Канадаттан саха сиргер 2-6 сылтан сагалан агалан барбыттара. Билигин ан дойду үрдүнен саха сиргер Америкага, онна Канадага бу сүтен эрер кыл көрүңө бар. Семен Семенович экки уолун Егор Иванову онна Алексей Митрофанов гытта бу уус ботама сиригер отугар төрдөнтен такса төбө бизону төгөрүк соустата бебейден көрөн омроллар. Кенелер этеллеринен быйыл кахаңдаар да тымны кыстыгаста оларен бизоннар туруктара үчүгөй. Муңутур тымны күннергере кыллары эби бурдуңнан отунан агадан бербиттер. Сыл конук астагынаксын бу кыллар астырыгар олук таламастара соогунан ордуйдыны бейретеллер. Канадага холотоққа бихитымны сүрдәк була. Канада олук тымны түспәтә. Түрдөн градус тымны неделер түһәр. Онна олун нөркинлерге кардыра просто элбәх. Кеһи пүйһүн тулунан кардыра. Жонна хаҗалар Канадалар ола хапаттар. Бәләре де буланы хактыларыннан. Кенелер төбелерин онна сүннелерин булчыңа олус күскә сайдыбыт болан кандык да кытанах онна калын кары кахан ахылыктарын булналар. Biz onlar ол сатабыллара сылгыга майгынныр. Айылғаға ағас қаллананыгар үйескүй төрүр кыллар айылғалара бир боллага. Ботамалар сылақсын төрүе olan горнай луғын тымпынай онна хонтар луғын тумара битанаридергар ыталлар. Биллерин курдук кең элемен дойдубут сахасырын үрдүнен күн бүгүнгү тургунан. Бу ураты кыллары көрөр истер онна уухатар тенетер үстерилте бар. 2-6 басыгы партия келлаҗы. Бу улахаттар барыта 2-6 келбиттер бир хастактыргар. Отут төбө 15 огус келлаҗы. Бу. Холортон билген 13 онна хетте огус калажалар. Огустар буланы тыгылай турнирге кыттан биле гон кемигер токтаннар делбе эчеян делбе токтан травмалан ген ити огус олого просто кылгас. Онун титураны хактилдер. Бизон муңутурлатыр яхына 1 тонна. Аха тоғуғын бірген үйнәйі. Үхіс сылыттан төрүөк берер, оларар кеме сүрбе 5 сыл. Бизоннар үйерінен сылжар кыллар. Оларын бу үйерге тыгылар онна әдер оғыстарыра кирселлер. Кинлер ақсанлара бейхентен әлбәбек. Салгы әлбәтақтарына атын үйерге арақсаллар. Үйері тыгы бизондар туталлар. Онтон оғыстар хәтті хастырыттан туспа бараллар. Кинлер айылғаларынан бәйлері тыгылардан туспа үйердеген үсті бести болан сылжаллар. Онтон күхін боғыр кемнерігер қас әмет көсті ақсырттен үйердерін көрден келелер дейір опытта қылаятчы Семен Семенович. Қайдыра ынақ сүйіттен ені олық көріңері майгынмыр, атак тоға олық атын. Майгыт атын. Сыджыр ареала олық атын. Наха шүйді қарбыллар. Қаяға да тақаллар. Кутаннан да сәджаллар. Бартына хаджалар. Бізді қот күрдіктір ата. Тас көріңлерінен бары бір күрдіктәрелері бәй-бәйлеріктен олық чыңға атыны дыттар. Ол тұтта қапта сылжалларғар, қамалларғар, майғы сігілі өттігер көстері бер. Bu Ağustos'ta gelen trout. Ağustos mana bu tuhunan tutan trout. Tığlar ganna. Barışık bugünkü. Gün aratut bu. O молодой yol kalenya. Baba tur gentur. Tebelerinin mostarına bığılarından ki arada üyerin atına tuttu.
Хаңалас улуғын ботама түрдүгер, түрдүнтен тақса ойыр біз онlara көрілен тұралдар. Онтон bu bazanı ünnetçi, tehinnetçi Simeon Igorov eterinden bu kığıllar behidi sakabıt sürün kığının kolkutuk doğrullar. Keniler kaydaqtaqta kalın qarı qahan beylere ahıllar. Ayılға manılaq diktiləxə kığıllara 500'ten 1 tonna adılı ıyağını üktüller. Üleräbitim. İki tığınca onlaqtan. Onu baştan koruga kutallaq bagıllar. İyi kutlanır. Naha çoğa bakın. Loğattara da evet. Karalara da evet. Körüyte olaq burustuy. Hıgıtar söyler in burustuy. Yani Nurut hıgı üyeli hırlıbıdım dağını. Onu kuatağıda. Bu borustuylar. Açlarıgar in heriksenlere hoqtar. Qodullavatlar in. Kara qodul qabıdın ol tobağına mehem dirken kiydiler. Hayın bu manna şu sübetten taqaga küre barta küre eger hellerler. Başqa bälara hiller. Biyene pitovnikten bizin haribet. Mantan falaya bu oğulların ulalabıt gornega utan hebit. Onda me tümpuna ingen bizin harib var. Ona bılırın suntarga megi pıpıt yança tugu biz onu. Onda me kula doktor bizin harib gen var. Bılırın hanga terli da. Anıgı kölüğünü biz onlara bılırgı ayılgalargar sürdäq türgenlik ürenini barbıttar diyen cinçiyetçiler suriyallar. Bu oyur biz onlara Evraziya kontinenigar saqa heregerere bağlılar. Onu tenge Kanada'dan uratı Amerikaga iteller. Ağın mağnay biz onları Kanada Brabudılsıvata saqa sirin kıtta söbülehinen Elk Island National Parkattan 2-6 hıllaqa ağılbıttıra. Açılırga 2-6 hıllaqa balatça rağ sire yühenen kötön mağnaygı 30 bizon etenge saqa hereger üktemmit üyrülaq güne bulan aspıt. Ol kenne biz onları össö üstügül ağılallar. Otuttuğu aksanının. Ol atabarda 16 sıl tuharı süz sürbe bizon kelbit. Bütehik bizonlar Kanada'dan saqa hereger bılırın 2-nçe sürbe sıllaqa kelbitler. Spesialistler bu bütehik reistera boba dəhəller. Потом bu проект бегил тох этапгар лебит. Эти уже фюрин этапгар были именно вот горный улугар свободно олар кыл популяциямынык терилденерер дебик курдук. Бастыгы этап это агалаһын, икис этап питомниктер элбетәһен, үч этап уже көңүл итаһын, онна кинлер мындык олох көңүл хиллер биле доктор популяция оңголуктах этабы билим боло турар. Томунна бу улустарынан токтубут, денете хатыбыт. Онна то шүрүнү сылбыттен тох калер көлөнлерге бу хаңа көрүн кылы халарар ден бу ухан потенциалах кыл бул такылы болон сөп сельский хозяйство дутулон сөп эти австралиян кролик агалыта курдук пада доктохо хөп контроллёко хөп нахал батана ачытыха бу Америка онор тынчалах миллионнах стадалары агаяхылы хигер эсес петтерди бу ухан кыл кине мынык чапчекити контроллеру чапчеки жакка. Жигинен олар хелебит хирабалды. Оны бу үле проект түнүннери курдук болар.
Бу кыллары агалан баран бастан ута териятчилери, метчиреңнере, астара, үеллere табыллыы дуоден, аны тымныбыт хайдах жайыйден вопростарды гупуттар. Ол әрен бір еме көрдөрөн бизоннар турар сирдері табыллан, төрүөхтере келен, ақсаннара күн-түн әлбир. Сейчас они обитают в 3 местах, 3 питомника. Один питомник Усть-Ботома, второй питомник Темпенай в горном районе и новый питомник в прошлом году открыли в Сунтарском районе. Пока туда завезли только 10 животных. В общем, со временем будем завозить и выпускать их. В общем, тоже там как раз вот. Тут получается у нас вот, если взять по карте посмотреть, Лено-Вилюйское междуречье. И оно очень слабо заселено человеком. Вот. Но там очень много таких мелкодолинных речек, которые богаты пастбищами. Да? Но вот эти пастбища использовать в сельском хозяйстве очень трудно, потому что они протяженные, узкие, в общем, да, и закачкаренные. Вот, и там не пустишь туда технику, чтобы собрать. И потом слишком большие расстояния от населенных пунктов. Ну а для дикого бизона, скажем, это самые удобные места. Канадцы, когда вот прилетали к нам, посмотрели с вертолета эти пастбища, где-то выходили, тоже смотрели. Вот, они очень-то были довольны нашими пастбищами. Биһиги тыйыз условиялах эрбитигер оппутугар биһен кырарыстаах томорон тымныбытын бу седах кыл аахсыбакка тыннаах айылга кэрэхэттерэ буолан түрүү уху сылдьаллара кырахсабиллаах көстүү. Онон кыллар саха сирин условиятыгар адаптацияны ахылара үчүгейнен сибэстен сыл айы сүрбе без бизону ахагас айылгага ытарга диэн сыллаахтар. Бастакы бизондар китыгынча уон хэтте хыллаакка алтыйныга көңүлгэ таарылыбыттара. Онтон 2019 сыллаққа бизоннары Саха Республикатын кыһыл кинигетигер киллер биттере. Улаханнык кимде үйретелик бу кыылы. Бастан келелерге институт биологии ылсан испите. Ылсан испите да бу келин олох чуң проңалылар. Бир да кандидатскай даны, докторскай даны сорулалик. Бу бизоннар темаларгар. Бизоннар темалара олох этергедлы нырктах тоқ болла. Босқо тұрышча, накимданы ылсалик. Именно бу хақаб серин туғар, условия тұғар. Бу қайдақ көхіні турулары еңген бидді чуны үйретін көрелік. Түхі оты сейділерін, түхі қалын қары қағаларын. Кімді үйретелік? Канадалар буланы үйретен була. Киндер бу бизонларынан жеріктен мұттыра ыратта. Бу сүрбехис үйе саңатыттан киндер жеріктен олар. Бихи була яхыл иппит уже. Бу манна келбиттіра, бу бастығы бизонлар келбиттіра 16 сыла. 16 хылбытын балары көрөбүт. Оннук сүйіз бүрген кинлere үйретті біттен олық сыға. Ардығар бәвітін үйретер күрдіктер. Bir тыгынча төбе булағына bir көрінген ağıllar. Onanın mutlun iytiyaq bitin nada, elbet iyaq bitin nada. Uçuğun ayдар çinçiyatçiler Saha Sirin ibbet toңугар өгүз бизон кырамталарын булан тураллар. Аан дөйдүрдүнен бизоннар 5 тыгынча сыл аннарар түгер симелиен бар буттар. Кадырга сахалартан бастакы мамантолог Петр Алексеевич Лазарев кытта эдер учуун айдар уникальный булумнуну бизон оготун булан сүргелери көтөгүллән үйрети үгенигер тураллар. Бу седак булумну үйе жаңы улугар 2009 сыллакка батагайка ден аттак сирге булуллубут. Бизон биологическая саха 200 ыйдак, Антон геологическая саха агыс тыгынча 215 сылы көрдөрбүт. Бу бизон огота андай дүрдүнен соотох седак көстүү ден белетеммит. Кини быха калан 200 ыйдак боларын саңа сытыланан эрер тиистере, ону деңе синигес умуктара тугулаптар. Бу бизон оготун кенне өссө 2011 сыллака Югагирская бизону уз яна улубуттан бубуттара белетелер.
наш первый президент Михаил Николаев, он, значит, все-таки решил, что надо восстановить ту фауну, которая была раньше у нас. Вот. Это значит, ну, в первую очередь, это как охрана природы, это значит восстановление вида в том ареале, который раньше существовал здесь у нас в Якутии. Вот. Потом, ну, это повышение биоразнообразия республики. Чем выше биоразнообразие, тем устойчивая экосистема. Вот. И у нас тоже, значит, эти бизоны, они, кроме того, значит, со временем они могут уже быть использованы, ну, как сказать, в человеческой деятельности. Горнай улуғын тымпынай бизанарыйгар суол ес туран бербәккә кыян тибәти бит. Ыамайын саңата арай айылғабыт барақсан хуктар кәмегер, кыл сөйл оғын кыһынтан хайтарын туран баран көңілге тақсар кәмегер, орта дөйду зоопаркаға бары сыртты бит. Манна 2 бизон бар. Туяқтақтары көрәтші Федор Николаевич бизонлар 2016 хыллаққа кәлбіттері дейір. Илюшалақ саргуля кейеға үйріяқтар тұруктары үчүгей, үйері көрдөбеттер ден кепсәнін сағылата. Бұл кыллар бияға 2016 хыллаққа біттір ағас. Ағыс тауысыйдарығар. Білген бұл уже 4-5 болылар. Латандан уже бастан келер көп оғылар еті. Білген латандан кейеға кейін уже үйріяқтар, ағатыр кейеға емейді. Ondan da bu turuklara üçüge. Кыһыны қайдақ тұрулар? Kıhını tümlüğe tembiyi tuğuk kurduk. Mamın o biyin uğa kurduk bola. Tembiyi tüylere üçüge bola kalın. Onu bir ağa sirge atarlar. Onu tuğran. Yanlara қайдақ болар? Ondan bu ulağın atı bu yanıtın tonnağa battır. O çiste yağının bolar. Süde ulatın çöp. Bir kadar o основной toput ot bolar. Onu ebi halık bittiğin burduk. Gerkules berebet, karmekorun berebet. Hayının toğ sebiye talak berebet. Tahtır ha. Bu İlyuşa diye. O adranı sargula diye. Bu olur bu. Lakan. Pero tahtır na tablet o sastırırlar bu apreli gayin. Ona kıhıngalı jo siter. Lakan o bolar. Kıhını kıstırır. Кенеғаһин кенеғас бу айылға манылақ кыллара специалистер сылыктаһыннарынан төрү дойдуларын олохтоохтук булан кени тыйыс тымны условиятыгар үеренен жикей айылғаға олохсуяктахтар. Билигин Канада онна Россия өңүе маман үйететтен бытанан қалбыт сүтен оһонорар кыллары бизонлары айылғабытыгар букадыннаахтык төнүннерен эрдәхпет.